Ket mese, ket. Sa ka pase pou sa mese. 2021 sa men, pa kon men jan kon men. 2021 sa la men. On lot fwa li, on lot bagay li. Man, moun jen sou mwen la, si moun kou gran moun. Boase ou la moun, an a teyat la moun. Sa mwen la, on viwe. Teyat man. E so waj jan ap gade boudan, gade gwa se telefon men. 2021 vini tout nef. E ou men? Ti moun papa moun kebe la, Wagan e ou men? moun ti wak moun kebe la. Amen, moun plas ten. Mese. Nko pa sentado, mese? Non. Mwen, mese, abay kado la, mese, nko pa sentado? Mese ou nan? Pako mese, pasi 2021 mese, abay kado a, te mge bale nan menul papa nou. E kebe mwen? Mapton nou la, mese, mapton nou la. Yeah. Ay, moun papa ou? Yeah. Ça fait un toujours. Allez. Ça qui l'a mis. Vous pensez? Monsieur 2021 qui a fait cadeau la vie. Qui va la vie? Monsieur 2021, marche 10 minutes ça. Mon banan kaka nou fè. Hein? Banan kaka nou fè. Allez, bon la peau.